dot minulapa ulanaw na nan thau than ha mo LCBN thawngchimnak in nan kut kanin tlain ha thawng ni kulin ni jun ni kulin ni zing lai thawngchimnak kan ngei lai kan chim ding mi tlang tar ha chu pakhat na ka memar rama sham shamin uknak lak asin hu a athi mi chajin yangkung American Embassy ni athan Panhi naka bakata siang hak chiting kujis kolin 90 antlai I achungkhar he ipe tlai nak achat pathum naka thantlang believer church BIAKINN akang pali naka the way a bomb ipwa sol nak ruang a PDF pakhat anun nak aliam panga naka Kin Penga Bomb Puah hnawh tong I SAC-Ralhrang hrawng an thih pin a choni SAC-Ralhrang a SAC-Ralhrang Bo anei mi pakhat athi timi an selai Myanmar ram a sham shamin uknak lak asin hu a athi mi chujin yangkung American Embassy ni athan Myanmar ram a thawng hi kul lekhat February ni khat in SAC ni sham shamin uknak alak nu a antha atong mi menung thawng hi hrawng an I chuban tuk mi pi cha a kan nge chiatia American Embassy Facebook chamhai a langtar asi Assistant Associations for Political Prisoners mi chajin ning a chun rakap ni sham shamin uknak alak nu thok in thawng hi kulun hi mei thlat dong tiang democracy nga nak nga achol chang mi le mi pi athi mi chajin a America Embassy ni langtar chin rakap ni athil to mi sol nak chunga an inthan nak nga American chawzani ahnek pengri ko lai tia Embassy Facebook chamhai a an langter SAC ni chun AAPP ni athan mi chajin hi alhei hluat tuk in kam khat leilong in akho mi asi tia achim ton PDF ruang a mi pi athi mi antam tia thong anjam ton AAPP ni athan mi chajin hi sham shamin uknak lak asin hu a tha atong mi SAC ni atha mi chajin long asi Myanmar Institute for Peace Security bantuk adang phu ni mi PDF le adang phu pol ni tha mi chajin adar shimlaw Norway France le AU Embassy hani sham shamin uknak lak asin hu a athi mi thawng hi cha a an Facebook profile a anak mi antar Bakata siang hak chatting kujis kolin 90 antlai I achungkhar he ani pe tlai nak achat Bakata siang hak chatting kujis kolin 90 ang chu June heret a yangkung miu a antlai I ama he a ummi kum ni hrawng simi panghak chia jong antlai chi ve tia achungkhar he aine niam deuh mi sin in thawng kan thei atua chun hak che pa te chu achungkhar sina aphan changkauna in kulin 90 ni chun zeirong a antlai ti mi kha ka theilo tia achim kulin 90 chu koram pumpi siang hak sha phu a idol ve mi siang hak che shoi tu pakhat asi I lapantan education college in achok mi hak chia shoi tu pakhat asimi ma phiu ong I apasal asi thong hil hei nga le pantan siang hak chia kha ven him nak la tu phupol ni thajang mang in antlei na leo a khan an luat ko na in CHURH penga chun ta choi nak an tong I an hu a chun lawa ka zu phung he ta choi nak an tong hoi hin hu thong hi kul pakula ama kha lawa ka zu phung number he thong thla ruk an thak na kan kut chung a kulin 90 chu number zanga le panga he ta za an choi ti in pongkam sin in kan thai Asian dirhmun in Myanmar SAC chawchang dan pol hi khamdeu na kan ngei lo a chun minung nun nak tam tu kan sung lai tia UN nushin chawbo lei palai Tom Andrews ni achim chan long pam in to sar na ka lawa chun minung tampi an nun nak aliam lai I minung tampi an thi than kholai ma tining hin chun phaikum a kal than ok atha lai lo tia Malaysia aphan mi Tom Andrews ni achim Koram kong he pet lai in Malaysia bon chi ni ro nak cheu nak rak chim mi jong Asian lut lai cheu khat ni chawthang in an to a chun athang chho ko lai tia Andrews ni achim tia an thei
atua chun koram kong he petlai in Asian ni azom nak zem han athang chau kho lo cha a UN nushin chawbol lei zong ni swal amphot na tia thai ase SAC ni ithim nak to ding in antlang tlak mi zong a daukal tu pol chu tlai in thong an thlak na cha a hi ithim nak hi tlukrol nak a mi asilo tia Tom and Juice ni achim thantlang believer chas biak in akang shinram kul thantlang khopi a mi believer chas biak in chu nihin June nikul nithum pur zan lei similam pangale minisomli Myanmar chan tuksong a la sangkut in akang tia kan thai in zeizat akang bel fyang thang in thai asri lao ra sangkut in thantlang biak in akang mi zat that lifetimes ni phil loading in tial kan to mi chu atang le bantuk na hi asi pakhat naga thantlang centenary baptist church TCBC Panhi naga Church on the Rock CHURH Pathum naga Presbyterian Puli naga Nicholas Catholic Panganaga United Pentecostal Church Puruknaga Assembly of God Pasri naga Methodist Puyatnaga Gospel Baptist Church Pukanaga Holiness Prashanaga Johnson Memorial Baptist Church Hekhatnaga Thantlang Baptist Church Heinhinaga Believer Church nahi ansi Thawai a bom ipot swal nak ruang a PDF pakhat anun nak aliam Taning tari ram chen thawai Peng chung a dauthen nak ra ka phu pakhat asimi thawai miza pi veng tu ra ka phu DGRF in ra ka pakhat chu bom ithla phoi swal ruang a anun nak aliam tia DGRF ni chathan achwa Kumsom thum lo kumruk asimi DGRF ra ka bom lei tuan vau ngei ra ka kumyu chu alwan cha junil heriat a bom an nek saknak a an chwa swal I anunak aliam hi asi anunak liam mi ra ka kumyu chu ramcha a pasal tha asi I PDF ra ka na an du ning in repeat the order kan chwa lai lo I dauthen nak adi nu a akan chwa te lai tia DGRF ni anthan Asian dirhun in SAC Pol anto sir na khan veding in UN nushin chawbo lei palai ni achim Asian dirhun in Myanmar SAC chojang dan pol hi khamdeu nak kan ngei lo a chun minung nun nak tam tu kan sung lai tia UN nushin chawbo lei palai Tom and Juice ni achim Kin u Peng a Bomb Puah hnawh an tong I SAC-Ralhrang menung hlei nga hrawng an thih pina choni asuk ruang a SAC-Ralhrang Bo anei mi minung pakhat a thi Sikan ram kin u khwan hu lei pin thong kuba mu kang biak in lam thum a jun nikul ni zing le sui melam thai kha hrawng a ke in ralmai sermi SAC-Ralhrang na chu mi pi veng tura ka phun ha ni bom am puah hnawh na Bom ampuat hnawh na cha a SAC-Ralhrang minung hlei nga an thi I mi pi veng tura ka phun ha chu thiam hma lo in nu a kan tol kho tia mi pi veng tura ka phu chungtal pakhat sin in thai ase kan tit khwalai a minung hlei li an thi ti mi na sin a akal mi SAC-Ralhrang minung som nga hrawng chu bom in kan puat hnawh na I athi mi le thiam hma atur mi na chu an chia ta na I adang na chu pezul in an kal than tia PDF ra ka Google ni achim